Takamira kutoka Kristu Jesu. Nimeluguza kuka Kristu. Ginenya inoti. Ginetaba eti. Church. Ibanja. Ngayichayirwe. Ayithanyelwe. Church. Ibanja. Ngayichayirwe. Ayihlanjulwe. Kana takamira kutoka Kristu Jesu. Ngasimele uKristu Jesu. Pane chulu chinofana kuitwa. Kunezinto fanisize. Ayifani kuwa nemarara. Afanele ukuthi ibe lezibi. Ayifani kuwa netsina. Afanele ukuthi ibe lezibi. Ayifani kuwa nezinonetha. Afanele ukuthi kube lezinto. Inofana kuwa church. Kufanele ibe ichurch. Yakachena pamberi pamwana. Egcwele phambili. Inofana kuwa church. Kufanele ibe ichurch. Isina chainopomerwa. Ngenda sithi. Sakama nerwa nayo. Ngitampama. Ngawuye nenyaya. Ngibuye nendaba ya. Inoti church. Ethi bandla. Ngayichayirwe. Ngihlanjulwe. Church. Ibandla. Ngayichayirwe. Ngihlanjulwe. Manerwa nayo nababama. Ngitampama baba. Ngawuye kuzoparitha. Ngibuye kuzoshuma. Samuprofita Amos. Njengomprofita. Anoti ngatanga nisiri umprofita. Ngatanga nisiri mwana komana umprofita. Ngatanga nisiri mwana komana umprofita. Ngatanga nisiri mufudzi wamakhaya. Ichirinda mukomi munote. Asi Mwari wakadinana. Vakati go and prophesy. Pamusangano uno. Zuwa nashi. Ndauya kuzoprofita. Church ngayichayirwe. A.F.M ngayichayirwe. Marara ngabude. Matimoni ngabude. Satanism ngayibude. Witchcraft ngayibude. Uroi ngabude. Church yakamira Jesu. Ayifani kuwa nemarara. Ayifani kuwa nesina. Ayifani kuvhenganisa chinamato. Ayifani kuwa chechi. Inorarama munyika. Ichika zvenyika. Yakamirira kudzoka kwaKristu Jesu. Kana iripo chechi yakamirira Jesu. Ngayichene. Ngayichayirwe. Marara. Apere. China. Ipere. Ngauya manerwana. Kuzokonfront. Demon A.F.M. Demon religion. Demon kuchayirira church. Jesu akutoka uyu. Kana akutoka. Acha kichurch. Inomataka. Atori church. Isina kuchena. Atori church. Inofgana shwagangata. Church. Ngayichayirwe. Church. Ngayichayirwe. Religious. Apostasy. Ngayichayirwe. Fighting. And contention. Ngayichayirwe. Kusarurama. Ngayichayirwe. Manipulation. And deception. Ngayichayirwe. Jesu ari kudzoka. Kuzotora church. Isina kwapa. Kana chainopomerwa. Jesu ari kudzoka. Kuzotora church. Yakachena. Dauya manerwana. After 2 years. Possibility. Yakuti church. Yava hapo na China. Iri pakati pedu. Dauya manerwana. Varipera pakumashingo. Church ngayichayirwe. Varipera paharare. Church ngayichayirwe. VapakaMutare. Church ngayichayirwe. Vapapuruwayo. Church ngayichayirwe. Vapapati preach. Church ngayichayirwe. Atirarame.
speed. Lokuthi Jesu uJesu anekuzothula chechi. uJesu uzothatha Sele engcwele isina cha inophomerwa. engena siqi. Wana baba na namai. Baba nabomama Preparation ukulungiselela for the second coming. ukuza kwaKristu besibili. Inothawula pamsoro. Iyakhuluma phezulu Lokuthi chechi ukuthi ibandla kanaka kathirina. ngayilungiselela Kayisayire. ngayilungiselela Kayisayirwe. ngayithanyele Kayibakachena. ngayibengcwele Kayisabachechi. ichechi Inelanu. ngayingasoma Wanorarama. abaphila Upeni wenika. umpilo Wari uchechi. bese church. A.F.M Ina mana maturayo. ile kuthandaza kwayo. A.F.M A.F.M ina maiturayo. inendlela ephila. A.F.M A.F.M ina tikatayo. inendlela ephila. Kana shunu. Kulezi Zakapinda. esangena Muchurch. e-church Yakarindira. ebelele Kutoka. ukuza Kwa Kristu Jesu. Kristu Jesu. Shunu zakapinda. Izinto ezangena Izosho. zona lezo Marara. izibi Paberi pamwa. kwaJehova Zakapayibere. Inoraira. liyakhuluma Kuti chechi. ibandla Kayisayirwe. thanyelwe. Ndakaona Mwari muchachi muno. Sabona uNkulunkulu ebandleni lethu. Ndakaona mina na muchachi muno. Sabona isimanga e-church lethu. Asifana baba na namai. Kodwa baba nabomama Ngatitenderanei. sifumaneneni Chechi yakapindirwa. i-church yangenelwa. Pane vakauya. Kunabanye abazayo Vasina agenda ya Mwari. abangekho ngcwele. Tine crop. Sinabantu Yevanhu vakabva kunyika. abaphumelele Vakakutransfer. abatransfer Kubva munyika. ukuzezwe Vachiuya muchechi. bebuye ebandleni. Tsika dzavo. Indlela abaphilayo Havana kurega. abashiyana Vachiri kudhakwa. abasadala Vachiri kuuraya. basabulala Vachiita zvakaipa. basakhuluma amanga. But chechi Kodwa ibandla yakagadzirira elungiselwe kuuya kwaJesu kwaJesu inofana kujairwa. iyafuna ukuthi Haifani kuita marara. ayifuna ukuthi Marara. izibi Ngabude muchechi. ziphume Marara. izibi Ngabude muchechi. ziphume nje Shina. izibi Ngabude muchechi. ziphume nje Kusarurama. usabikwela Ngabude muchechi. ziphume nje Witchcraft. ukuthatha Wizardry. Ngabude muchechi. akuphume church. uPaul uthi When he is coming, nxa ebuya anoya kuzotora uzabe ukuthatha church, ibandla a glorious church. ibandla elingcwele. He is coming to take Uyeza a church without spot, ezothatha ibandla a church without wrinkle, ibandla elingena a ngcele. faultless stage. Church engenasi Anoya kuzotora uyabuya church jene, uzothatha ibandla oyipresenta akunikeze to himself. uye Zvoreva kuti utsho ukuthi kana takaringira ngasimelele kudzoka kwaKristu Jesu, ukuza kwaKristu Jesu. Jesu ave kuzotora Jesu ngeze ukuza vanhu vanorarama abantu abaphilayo zvenyika vari muchechi. umhlaba besebandleni. Jesu ave kuzotora Jesu vanhu vanotadza abathatha abantu vari muchechi. besebandleni Ndauya manheru anaye nantambama A.F.M A.F.M ngati babata muchairo bamba umthanyelo tichaire marara. uthanyela izinto Take a preparation lungiselela yekuti Jesu uJesu anouya yeza kuzotora uzothatha vachene engcwele vasina shini angenazi vasina kutadza angenasi asi avo vakanaka abo pamberi pake. abaphila ubungcwele Church bandla ngayitshairwe. ngayithanyela Church ibandla shina ngayiphere. ingcekeza Church ibandla marara ngabude. ingcekeza iphume Church bandla marara ngabude. siba siphume. Tauria neighbor yako Tshela umakhelwane wakho kana takamirira kudzoka Kristu Jesu. ngimelele ukuza kwaKristu Haadzokeri marara. abuye futhi Haadzokeri matakutana. uzothatha izinto Anodokera chechi. uyathatha imali Anodokera chechi. uyathatha ithemba Yakarurama.
pamberi pamwari wadi warurama pamberi pamwari chechi ngaishairwe chechi ngaishairwe pane zvakawanda zvinoitika muchechi zvinoitika mukereke zvakafanana nezvinoita hedheni svika yehedheni tinoiwana muchechi asi manheru anaya tauya kuzotsvaira marara muchechi tauya kuzotsvaira upombe muchechi tauya kuzotsvaira zvinonyangadza muchechi kana takaringira kudzoka kaishoni Jesu Kristu chechi ngairurame chechi ngairurame chechi ngairurame wana baba nana mai pamusangano unoyu takamira dzowa Kristu Jesu ngatisakanganwa kuti tinonzi chechi chii chechi wana baba nana mai muziso raMwari mundangariro dzaMwari it is a prayerful church kana Jesu akudzoka vanoda kuzotora chechi iri pamunamata kana Jesu akudzoka vanoda kuzotora the united church kana Jesu akudzoka vanoda kuzotora the church of fellowship kana Jesu akudzoka vanoda kuzotora a forgiving church kana akudzoka vanoda kuzotora a giving church ndiani wakati chechi haitafani kupa paanodzoka kuzotora he is coming to take a giving church he is coming to take a loving church he is coming to take a victorious church longo achideclare anona musoro pekereke iyi ndichavaka kereke yangu masuwa yateshi anga igundi chechi it is a victorious church it is a victorious church ichechi inokunda haisi church inokundikana but ichechi inokunda kutsvairwa matemberi hakuna kutanga kuNew Testament kwakatanga kuNold Testament bhaibheri shoko raMwari rinotaura richiti Mwari vakamupa muprofita akanga ari mambo ainzi Hezekiya at the age of 25 Mwari vanosumudza Hezekiya vanoti Hezekiya go and prophesy go and talk to the church Hezekiya achienda approach yake kuchechi anotanga kuapproacha varevi vapirisita wonderful ngatombere maoko uHezekiya anoapproacha uyasondela varevi kumlevi anoti varevi uyasondela thathu levi baba vaJuda obaba bakaJuda vakamuka mambo abevuka isikhathi anonzi Uziya othiwa nguUziya wakafamba owahamba zvakanaka kuhle pamberi paMwari phambi kwaJehova wakashara wasezala mwana wake indodana yakhe anonzi Jotamu othiwa nguJotamu uJotamu wakafamba indodana zvakarurama wahamba ngendlela elungileyo paJehova phambi kwaJehova zvakanga zvishiya njengoba wawusenza baba vake uyise uZiya Jotamu apedza waqedelapho uranga wafuna inceku anoziye okuthiwa yena uGehazi yes Ahazi succeeded wasesithatha indawo Jotamu kuJotamu but
waphila shakanga kuhle shisingafathimwa ongadamisa uNkulunkulu bakuba yoyo ngaleso sikhathi tembele yaJehova itempeli kaJehova bayayitha yabisisiba Marara ingcekeza bakuba yayilaya isikhathi ngekada waba ingcekeza akawona mtembele wabulala itempeli uYezekhaya anothanga uyaqala kunayisa apriest biza abapristi onayisa arefi abiza abalevi bakadare abadala othi ndizwe othi zwanini madoda ibarefi lina balevi nemi apriest nani baprisita shina tainas hlani sikhanya namhla shina tainas silungisiseni namhla namashinatha maselizincwelisile moyenda kutembele liye etempelini monatha lihlanise imaya Jehova ngcwelise indawo kaJehova shokoramwa izwi lithi lona uYezekhaya uYezekhaya presa apriest wasekadresa amaprisita abapriest wakabashoko kuthulunyelise Yezekhaya Ezekhaya abathawurira uyatshela barefi abalevi nabapriest namaprisita ayitakuthi Marara nanonke isikhathi lesi awande kucheshi funa ingcekeza ingabi nayingacheshi uYezekhaya anothile uthi yena mazibaba oyihlo ebajuda abajuda mazibaba oyihlo ebajuda abajuda anabasambiro balendlela abahamba ngayo abayita abayenzayo mazibaba oyihlo ebajuda ababajuda anabayithiro balokwenza abakayitha abakwenzayo ayitha okwenza kuthi Marara kuthi ingcekeza aphinde mutambile ingene etempelini barefi bona bolevi nemi apriest nani baprisita nakubayitaski yinike itask hayi hambani mutembele etempelini mutoshayira liyothanyela Marara wose ingcekeza yonke namhlantambama kuzoshayira sizothanyela ingcekeza asinamosha akulani umilokhala ibhayibhili ohlala kiyo makuru banenge warimo ohlala kiyo anabayina kodwa Marara nxa kule ngcekeza ingcekeza achayirwe bucheshi shayithanyelwe ebandleni ingcekeza achayirwe bucheshi shayithanyelwe ebandleni ingcekeza achayirwe bucheshi shayithanyelwe ebandleni andiri kuroba hayi ngayithaya Yezekhaya ashatresa barefi adresa ulevi nabapriest namaprisita anathi mazibaba uthi oyihlo ebajuda abajuda banamararamilo abo banempilo abayiphilayo okokuqala mazibaba oyihlo ebajuda abajuda wakayitha bakwenza inothi trespass okudlela inothi trespass beqa ungcwele wakadarika adlulela phambili phambili kaJehova phambi kaJehova trespass number 1 kwenza ungcwele kokuqala labakayitha ngabakwenzayo bakwehasi babembo ahazi athinzwi akuzwa neshabarefi yekwabalevi athinzwi asizwa neshabapriest abaprisita asipanguwa kodwa ngesi sikhathi Yezekhaya sikaYezekhaya uYezekhaya anotrachusa lekwenisikhulu barefi abalevi mwari wakulenga uNkulunkulu wezulu vanorangara Israeli uyakhumbula uIsrayeli ayikoreshokoramwana ibhayibhili lizwi lenkosi lithi lona barefi uLevi wakamviendani bathahambani uthi siwatshumishi sazinto leyo mazibaba yenu oyihlo ebajuda ababajuda wakadarika badlulela phambili bakalakayitha nonkulunkulu abayiphilayo did not regard abazange the baphendule office of the priest ilandela indlela they yobupristi did not regard the abayihloniphanga office of Levi ofisi kamlevi babakajuda bakajuda bakarasha balahla bapirisita abaprisita Israeli Israyeli baqalisa ukulahleka bakathatha balahleka uprofita wayuya profita wayesisa utawurashoko akhuluma ilizwi bakaterera bangalalela wayirekerera babexolelwa bakasaterera babengalalelanga wayiphinda munabo babebulawa asibakuba baderwana kodwa lintambama Israyeli warangariwa ukhunjuliwe iterera murefi lalela mlevi iterera mupirisita lalela prisita mwari uJehova wakulimba ukulandela inja ujaira tembele uthi alandela itempeli
What the condition? Baluzihlele. Impilo elungileyo. Nawusulungisisile. Ayithanyele ingcekeza yonke. Phambi kaJuda. Kuthe ingcekeza. Tholakala kaJuda. Kwasenzakala kani? Abantu abazange ihlonipha i-ofisi isihlalo indawo yamlevi i-ofisi indawo sompristi ngeleso sikhathi ichurch ingalanda indawo kapristi ibanda iyangena nemingcekeza obaba labobaba ichurch kayithanyele Hezekiah ekulela phambili uthi nina bafundisi nina balevi tani bapristi obaba benu abakwaJuda benza into yayimbi emehlweni kaJehova ebusweni bikaJehova abalalalanga babekwenza emehlweni kaJehova alokho bavula ithuba kuthi ingcekeza ibeningi etempelini uHezekiah wathatha amapristi kuye lani liyothanyela ingcekeza uHezekiah khuluma sithi bathi baba oyihlo abakaJuda bathi baba oyihlo they are forsaken balahla uNkulunkulu wabo lokuba-adopta basedonsa foreign gods amathixo othixo bezizwe babuya echechi khona lokho kwaba yingcekeza phambi kaJehova uHezekiah wavuselela imithetho kampanini liyothanyela ichechi uHezekiah uyadlulela phambili uthi oyihlo abakaJuda oyihlo abakaJuda bafulathela uJehova iBhayibhili lithi lona lithi abantu laba badumisa uJehova ngendlela yabo kodwa inhliziyo zabo zikhatshana loThixo wabakhangela wathi echechi wabathandaza kodwa imoya inhliziyo zabo azikho kuJehova intambama abantu kabaphenduke kuJehova angcekeza yayithanyelwe uHezekiah uyadlulela phambili uthi lalelani lokhu maselihlenga ichechi oyihlo abakaJuda kukhona abakwenzayo bavala ithuba elekulayela indawo ikuhlangana khona indawo eyayihlangana abantu lonkulu abagulayo onesila esigcekeleni tabobaba wakwaJuda bavala elitima sanga eyayingena emasigcekeleni akekho oyephila akekho ehlangana loJesu bavala ulentenzwa ngoJuda oyihle bakwaJuda iBhayibhili lizile ngosi lithi obaba bakwaJuda lokho ababenzayo babakwazi imlanya babakwazi isibane itempeli yayinkosi Jesu ngaleso sikhathi yayinesibane ayivutha yayinesibane asazibonakala kusukela khatshana kodwa obaba bethu abakaJuda
igama. Moto uyu Umlilo lowo wayivutha wawuvutha zula nezulu ilanga nelanga. wanga usingathini Wawungacithi. bathi bathi baba Kodwa obaba ebajuda abakaJuda wakathima bacitsha moto uyu umlilo lowo. Leviticus uLeviticus chapter 6 chapter 6 yekawula ithi yona keep the fire gcina nini keep the fire umlilo uvutha on the altar phezu kwe-altar. bathi bathi baba Obaba wanathi noma bathi hayini keeping the fire wayesagcina umlilo zinyani umlilo zitshani isibane kunokuthiyani lokhu ivutha sayitika ngakwenzakalayo yakasariyarima baqambela umnyama sukhona indaba bayingena ingcekeza yangena ejesu ibhayibheli ithi abapristi namalevi balethelwe konke ukuthi abangena ethempelini baqala ukuthanyela bekhupha ingcekeza bakhupha ingcekeza uthi ngathi uGideon basebelahla ingcekeza khona ngale bakule ndoda okuthiwa ngu-Asa. Asa wayemele ukutshisa i-pagan region, wayemele ukucitsha izithixo zonke ezazisetshenziswa endaweni yokucitsha ingcekeza ethempelini. U-Asa wabamba umlilo, uyathatha umlilo, wozani le ngcekeza, wozani le ngcekeza, wozani le ngcekeza, izatshisa ingcekeza, ingcekeza komama silomoya oyingcwele ngalesi sikhathi sethu, silomoya oyingcwele ngalesi sikhathi sethu. Umoya oyingcwele ngumlilo owutshise, awutshise ungalunganga endlini kaJehova. Umoya oyingcwele awutshise ingadimoni endlini kaJehova. Ingcekeza kayiphume echechi. Ile ichechi ifuna umthanyelo. Ichechi leyo baba ifuna umthanyelo, ifuna umthanyelo. Ebele ichechi akusiko engabona ngikhula ngasukela emthathini isize ephela sabona uNkulunkulu, sabona uJehova, kwahamba ingcekeza udoti, ingcekeza udoti, izibi zangena echechi. Obenzakalayo ngesikhathi sikaNehemiya, iBhayibheli lithi lona lithi ngesikhathi kaNehemiya abaLevi bayasuka eplazini wabo baya emasimini, besiyalima emasimini. Ngenxa yani abaLevi basuka emsebenzini wabo. iBhayibheli lithi lona uNehemiya esifika eJerusalem uyabona isisipho kulungiswa ikamuri elikaTobiya, kulungiswa ikamuri wahlala lapho. uNehemiya uthi ngezwa ubuhlungu asengicabanga angeke kwenzakala okunjalo. Ngalesikhathi Eliashib loTobiya ngathatha izimpahla zonke ezikaTobiya aziphosela emva kwekamuri. Bobaba labomama, ichechi yethu sifuna amadoda nabafazi abathi bona abanamandla abangazithatheli izinto. Ingcekeza phakathi kwechechi yethu asivumeli ingcekeza chechi yethu phakathi kwethu. Ngesikhathi sikaJesu, Jesu engena ethempelini wathola senzakala ethempelini ngesikhathi sokuthandaza. Abantu babhizi badlala amakhasi, abantu bayathengiselana, abantu
umthandazo merchandise. ayidlokuthengisa Shokoramwa. ayibhayibhile izitho Kudubura matafula. kumbula amatafula Batsinga. qotsha abantu baba nabomama Marara kapita ingcekeza ingangena ejesu Afani kombera kwa awona ngitshayelwe izandla ingcekeza ingangena ejesu Afana kuchayirwa. imele ithanyelwe Church ngayishayirwa. ichechi kayithanyelwe Church ngayishayirwa. chechi kayithanyelwe Dawa kusetha herald. isikhathi To leso the church. lizwe ejesu Dawa kusetha kukokhela. iyamemezela To the ejesu church. ejesu Kuti church. ichechi Ngayishayirwa. kayithanyelwe Baba Marara. kule ngcekeza Baba kapita mchurch. engene ejesu Marara. ingcekeza le Imarara rasho. yenye lankhona Rino zero. litolona Preaching. ikuthanda utshumayela Another gospel. elinye ivangeli Preaching. ukutshumayela Another Jesus. elinye ujesu Deliverer. yelinye ingcekeza Kapita mchurch. eyangene ejesu Watabula kuchayirwa. azafuna ukuthanyelwa obaba nabomama sophawulo uthi yena isiza kini yeza ukuzotshumayela ivangeli kaKristu ukufa kwakhe nokufa kwakhe nokusiza kini angitshumayele into ngaphandle kwaJesu lebetheliwe esivuka babafileyo ngaphandle kwevangeli kaKristu asile elinye ivangeli ngaphandle kwaKristu angile elinye ivangeli ngaphandle kwaKristu uJesu akachinyelwe uJesu akachinyelwe uJesu akachinyelwe asifune elinye ivangeli ngaphandle kwevangeli akuna vangeli obaba nabomama masitshumayele ivangeli uJesu akachinyelwe asiletheni uJesu Kristu ebetheliwe evuka uPawulo uthi kuTimothy uthi Timothy ndodana yami akukholwa dina ukukholwa bakho okungenakukhohlisa owakuthola kugogo wakho uLoyisi nomama wakho uEunice ukukholwa lokho kugcine ungakulahli khona lokhu ukukholwa obaba nabomama samlandlela ivangeli elingasoli kaKristu kulengcekeze khona kuJesu sesithanda zokuhlanganisa ukuvukela umoya wokuvukela uletha obaba umoya wokuthakatha umoya wolowo angene ejesu ingcekeza phambi kokuZulu idisorder lokungalaleli echechi ingcekeza phambi koThixo mayekuhlonipha abakhulu abangale echechi ulengcekeza phambi koThixo bhayibhile ithi lona yasela bonke ingcekeza phambi koThixo ungalithi lona ukuthandaza izithixo phambi koNkulunkulu ungathembakala nepotism ingcekeza phambi koThixo ukuthelela izinto ukuthatha iphatheni yasemhlabeni siyiletha echechi ingcekeza kaThixo thatha ukuhamba komhlaba nowadadopta izo zomhlaba zibuya echechi ingcekeza phambi koThixo ingcekeza phambi koThixo ngiyavumelana nami kulo mhlaba asoba lapha kulo mhlaba ababa nabomama angcekeza kayiphume echechi kaJesu ibuthakathi lesatanism ukungangqanisa lokuzondana kakuphele endlini kaJehova kanti tendencies kakuqiniso kakuphume endlini kaJehova imikhuba yabayedeni kayiphume echechi kaJesu obaba nabomama yethamela ivangeli yelethulwa babupresident ukhulume sithi echechi leyi asithandazeleni indlela zabapostoli ukhulume sithi echechi lapha silokulungana asiye enyangeni echechi leyi
Asiyakolwa kuzulu shamwe esikamoya echechi lapha asingaprofita abamanzi lematshe ukhulume sithi echechi lapha asitshayi mathunga echechi lapha asigogi maminisketi asifegoga maminisketi isikumoya mibi ivegeza phambi Jehova ohambome brumu babi brumu ichechi kayithanyele ichechi kayibengcile bababa labomama funa konfranta idimoni A.F.M ngegama likaJesu yabantu imabaya ngegama likaJesu liphatha elilo lechechi kaJesu ngegama likaJesu alina amandla athathelwa amandla amadimoni ungaphumelele ukungabi ne-progress ngegama likaJesu yawabena ngegama likaJesu amadimoni adala ukugula lebikhuhlane banyawalayela ngegama likaJesu sithi moya ingcwele sithi moya ingcwele tshentsha iso yethu moya ingcwele tshentsha iso yethu kodwa ngiyakho moya ingcwele tata moya ingcwele tata indawo moya ingcwele woza moya ingcwele khanyela ingcekeza yechechi yakho yikuzimela ubuzakaJesu ingcekeza yayikhanyele ingcekeza yayikhanyele ikhuhlane ayiphume amadimoni awaphume amadabi awatshela khale ngoba ichechi le ichechi kaJesu najesu engcwele engela sibi ngoba isithomero ngoba isisibi litambama fulukulayela moya yonke sizeni yethu nanigituba kunkulu wezulu kusizini yethu isizi yethu singahlangani kodwa litambama funa baba siyanxusa omunye lomunye akabamba umthanyelo wakhe athanyela ingcekeza athi ingcekeza echechi yethu kayiphume asiphewe beni bantu bakaThixo kana kuna mata pamberi pamwari alokuthandaza phambi